Ngoja haonekani hata. Rudia nyuma. Ngoja nirudie hapa. Wazi foto nyingi. Ndondi kamate. N'abaturage bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bishimiye bikomeye Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 kaba rero ari ibyishimo bidasanzwe kuri bo. Harimo kandi n'abandi bakadre bo ku ruhande rwa Arike oro bigaragara ko abaturage babishimiye. Ntabwo ari ibyo tugiye kugarukaho banywanyi, tubaye ikaze muri aya makuru agezweho ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kw'igenekerezo rya 29 Kigarama 2025, aho tugiye kurabira hamwe ibiri kugenda biba. Turaza no kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwire imirwano ikomeye iri kuba hagati ya FC ndetse na Wazalendo mu bice byitwa Katogo ndetse gukomeza kugera Kimbiba. Turebe biri kugenda biba. Si ibyo gusa rero turaza kubabwira ko iyi nama y'ingenzi yabereye i Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru yahuje abayobozi bose ba Politique ba AFC mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Iyi nama yayobowe n'abayobozi bakuru ku rwego rwa Politique ndetse bikaba bivuga ko hafatiwemo ingamba zikomeye zijyanye n'ibitero bikomeye bikomeje kugenda bigabwa ku birindiro bya M23 mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Hagati aho rero ntabwo bikiri ibanga kuri ubu Fardc yamaze kwitandukanya n'ibyatangajwe n'umuvugizi wabo. Ni mu gihe kandi turibuze kubabwira ko Ibuni y'umunyamakuru wa RTNC yishwe n'abantu bataramenyekana. Ibi bikaba bizabaye inkuru y'incamugongo. Ni mu gihe andi makuru avuga ko abantu bafi ya Kisekedi nibo bari inyuma y'umutwe wa Mabondo nawe ukomeje kuzengereza bikomeye uburengerazuba bwa Kongo. Hari kuba naho imirwano ikomeye. Ibiro byose bikaba ari ibibazo bikomeye bitegereje gukemurwa n'imbaraga za gisirikare, nazo benshi bagaragaza ko zabaye yanga kuko M23 imaze kwisasira bamwe mu basirikare bakomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Si ibyo gusa rero Minisitiri w'u Burundi ushinzwe imari yagaragaje ko ari gutera ubwoba. Ibi nabyo bikaba byateye ikibazo gikomeye. Turaza kandi kubabwira ko kuri ubu andi makuru akomeye yakomeje kugenda agaragaza uburyo Fardc ikomeje kugenda ishaka imbaraga zidasanzwe kugira ngo ibashe kuba yakemura ibibazo biyugarije ndetse n'ibindi bitandukanye. Nivyo rero tugiye kugaruka mu buryo bw'iramvuye banywanyi, tureba akantu ku kandi turebe biri kugenda bitangazwa n'inzego zitandukanye za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Ni muze rero tubane hano mu buryo bw'iramvuye tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura amakuru yacu tureba akantu ku kandi. Ni imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba AFC n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishyigikiwe na Wazalendo ku wa mbere ku igenekerezo rya 29 Kigarama 2025. Bikaba ari imirwano ikomeye yabereye ahitwa Katogo, Kigugu na Kimbiba nk'uko rero amakuru atugeraho abigaragaza. Iyi ni imirwano nk'uko Roko Informers zibitubwira iri kubera muri groupement ya Kalungwe muri sheferi ya Bavira muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nko mirometero 8 uvuye mu mujyi wa Uvira, nk'uko rero abari muri ibi bice bari kugenda babyemeza. Ku mugoroba wo ku wa gatandatu nabwo ku igenekerezo rya 27 imirwano hagati y'inyeshyamba za AFC n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo yabaye ahitwa Kikumba hafi ya Katongo kugeza ku cyumweru gishize. Imirwano yari ikomeye kandi ikomeje nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara, aho rero AFC yari ikomeje kugenzura Kigongo na Katonga, ariko biravugwa kandi biremezwa ko uyu munsi ibintu bizamaze kuba bizahinduka kuko Fardc ikomeje kugenda isatira ahari ibirindiro bikomeye by'uyu mutwe. Byose rero bikaba bikomeje gusubiza inyuma urugendo bamwe bari biteze kubijyanye no kuba imirwano yarangira, kuko imbaraga zikomeje kugenda zongerwa mu bikorwa bikomeje kugenda bikorwa nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu rero kandi biragaragara ko Fardc ikomeje kugenda igira inyota yo kwisubiza ubugenzuzi ku gisagara cya Uvira, ariko bigakomeza kugenda bigorana.
turababwira ko kandi andi makuru akomeye ari uko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwemeje ko bwahagaritse by'agateganyo umuvugizi w'igisirikare cy'iki gihugu General Sylvain Kenge kubera yibasiye abanyekongo b'abatutsi. Biragaragara ko iki cyemezo gihagarika Major General Sylvain Kenge cyashizweho umukono n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Lieutenant General Jules Mbanza Mwirambwe kwigenekerezo rya 28 Kigarama 2025 ni mugero kwigenekerezo rya 27 Kigarama nibwo General Major Sylvain Kenge ari kuri televiziyo y'igihugu mu kiganiro yatangaje ko gushaka umugore w'umututsi bisaba kwitonda kuko batabyarana nabo badahuje ubwoko. General Major Kenge yavuze aya magambo mu gihe leta ya Kongo ishinjwa gushyigikira abakwirakwiza urwango rwibasira abatutsi n'ubugizi bwa nabi bubakorerwa by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Lieutenant General Mwirambwe yatangaje ko amagambo yavuzwe na General Major Kenge atari ku murongo ngenderwa w'igisirikare cy'igihugu na politike y'igihugu, ariko abakurikiranira hafi imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kongo baragaragaza ko ibi ari ikinyoma. Fani Kaje Kayembe uri mu bayobozi bakuru mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ushinzwe imari yatangaje ko nubwo General Sylvain Kenge yafatiwe ibihano amagambo yavuze ariyo yatumye yari yatumwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Kayembe yagize ati umuvugizi w'igisirikare ntatekereza ashyira mu bikorwa, ndavuga bitewe n'ibihe arimo, ahubwo biterwa n'umurongo wemejwe n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri hejuru afite izina Kisekedi umugaba w'ikirenga wa Kongo. Uyu munyapolitike yagaragaje ko guhana General Sylvain Kenge ari umukino w'urwenya ugamije kuyobya abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga. Yakomoje ko ibyo uyu musirikare yavuze ari byo Kisekedi atekereza yicecekeye kuko bishingiye ku murongo we wa politike kuko yifitemo ivangura. Leta ya Kongo ntacyo yakoze mu myaka yose umudepite Justin Bitakwira yibasiye abatutsi by'umwihariko abanyamurenge ubwo yabitaga ubwoko bubi, nyamara umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union wamufatiye ibihano muri 2022. Kwigenekerezo rya 22 Kigarama 2025 Perezida Kisekedi yakira abanyekongo babiri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo Jean-Claude Mubenga wavuze ko abatutsi ari inyenzi zigomba kwicwa na virusi ikwiye kurwanywa imbere yuko ikwirakwira baganira ku bumwe bw'abanyekongo, gushyigikira no kurebera hamwe ibikorwa byibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakoresheje amagambo baherekesheje ibitero by'indege z'intambara na za drone byagabwe mu duce dutuwe n'abanyamurenge mu bice bitandukanye. Byose ni byagiye biba ikibazo gikomeye kandi byagiye bigaragara ko ibiri kugenda biba ari ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Hagati rero kuri ubu ngubu imiryango mpuzamahanga nta kiratangaza kuri ibi uretse Maxime Prevo watangaje ndetse agaragaza ko adashyigikiye ibyavuzwe n'uyu mugabo. Byose rero nibikomeje kugenda biba mu gihe rero benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko ibintu bitoroshye ndetse bikomeje kugenda biba bibi cyane nk'uko bigaragara. Kugeza ubu biremezwa kandi biragaragara ko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje ibitero kuko kugeza ubu ikomeje kurasa bikomeye mu mujyi wa Uvira utuyemo abaturage nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara birabangamira urujya n'uruza rwa rubanda nk'uko babigaragaza. Ni mu gihe kandi ibi bikomeje kugenda biba mu gihe andi makuru agaragaza ndetse anavuga ko hakomeje kugenda hoherezwa ibikoresho byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Hagati aho rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyashinje abantu bafi ya Perezida Kisekedi Antoine kuba ari bo bari inyuma y'umutwe witwaje intwaro wa Mabondo Mabondoro ni umutwe zatangiye uteza amakimbirane ashingiye ku butaka muri teritwari ya Kwamafu mu ntara ya Maindombe. Gusa kuri ubu wamaze guhinduka umutwe w'inyeshyamba ndetse wagura n'ibikorwa byawo mu buryo umaze gusatira neza umujyi wa Kinshasa. Fardc biciye kuri Captain Anthony Mwarushayi uvugira ibikorwa byayo by'igisirikare bizwi nka Ngemba ikorera mu burengerazuba bwa Kongo yatangaje ko abantu bafi ya Perezida Kisekedi aribo bari inyuma y'ibikorwa by'uriya mutwe. Uyu muofisiye ku cyumweru ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu mujyi wa Kikwite yagize ati dufite amakuru yerekeye kuvugana hagati y'imitwe yitwaje intwaro yo mu burasirazuba bwa Kongo kubijyanye n'iyi mitwe ya Mabondo. Ikibi nuko benshi mu bari inyuma ya Mabondo ari abegereye Perezida wa Repubulika. Ku manywa yihindura intama nijoro akaba aha amabwiriza
agaha abamabwiriza b'amabondo Captain Anthony Mwarashayi yunzemo ko aba barwanyi buriya mutwe bafashwe mpiri na Fardc bagiye bavuga ko bamwe mu bantu ba hafi ya perezida aribo bakorana. Yunzemo ati inzego zacu ziri gukora iperereza mbere y'uko amakuru ashyirwa ku karubanda, niba koko uruhande rwa Kinshasa bigaragara neza ko aribo bari inyuma y'uyu mutwe wa mabondo, twe nk'ingabo tuzakora akazi kacu dukoresheje intwaro. Uyu mwofisi yashimangiye ko nta buryo na bumwe abari inyuma ya ziriya nyeshyamba bazakoresha ngo batume Fardc hagarika ibitero imaze igihe kinini ibagabaho. Kugeza ubu biragaragara ko ibintu bitoroshye no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Reka dukomeze twumva n'ibiri kubera muri Sud Kivu, twakirero ko informo wacu atugezeho mu buryo burambuye amakuru akomeje kugenda agaragara. Barakomeza kugeza ku wa kane bakuramo makobara bisa nkaho bananira ya mbere nyine bagana Uvira, bigera ku wa gatanu imirwano igikomeye nyine. Noneho ku munsi wo ku wa gatandatu nyine byari ubw'ejo hashize, nibwo bapushinze nyine bagera muri makobara ya mbere ariho muri teritwari ya Burundi, barimo bava nyine muri teritwari ya Fizi. Safari ko hari abavuga ko bahavuye nta mirwano ibaye. Oya, mirwano yarabaye ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bushoboka bwose, kuko urumva nakubwira yuko n'ubundi bo makumyabiri ntabwo yari iri mu mijyi nk'uko gusenta nk'uko abenshi babitangaza. Yego, baba basa nkaho n'ubundi bari muri ya misi. Nakubwiye ko bari mu misozi ya Mitambwe na Pemba. Urumva haba hitegeye ayo masentazi, urumva nta muntu n'umwe ufite ubugenzuzi bw'aho hantu, n'ubundi haba hari mu biganza byabo. Yego, urumva rero niho baba barashyize ibyo birindiro. Rero ntabwo habayeho imirwano hatabayeho nyine gutera ibyo bitero. Mbese amadrone yagiye yagendaga araswa, nta mirwano yabayeho. Urumva habayeho kugaba ibitero kuri bo aho bakanditse. Biba ngombwa nyine ko n'ubundi nabo babarashaho nyine, nuko byari byifashe. hari abari bavuze ko byakozwe mu buryo bwa Politique. Oya, byari uburyo n'ubundi bugaragara ko nta haba ku ihuriro rya Fardc ndetse na FDNB, ntabwo ari uburyo wenda bavuze ngo ni ibintu ba planning, ahubwo bo bagendaga babikora mu buryo bwo gutungura. Yego, kugeza ubu kubirebana wenda no kongera abasirikare, hari bimwe mu binyamakuru biri gutangaza ko amoko ya gatatu yaba yongeye yakubise kabiri ibijyanye n'umubare w'abasirikare yari yarashyize muri Uvira. Byo bihagaze gute? Icyo nakubwira ko n'ubundi bataramutse bogereye byaje kubagora, kuko iri huriro rya Fardc ndetse n'ingabo za FDNB ni benshi cyane ku rwego rwo hejuru. Maginga nakubwira ko ibice byo mu mujyi wa Uvira, yego, nyuma yaho bakuyemo abakomanda ba FDNB bakabafata, ariko harimo n'abandi urumva barasa nkaho barwana, ariko harimo abari n'ubundi n'abageze mu gisagara kera. Bahageze mu buhe buryo? Muri bwa buryo nyine ndumva narigeze ndikubwiraho. Urabizi ko ku munsi w'ejo bakoze uburyo bw'inuza bwo gukora umuganda, hakabaho no gufatamo bakeya. Ndumva barafashemo abazarendo bageze muri 80, bafatamo FDNB nabo bari muri 80, n'abafardc bageze muri 38 nibo bari bafashe mu igenzura ryari ryakozwe nyine ry'abantu basa nkaho badatuye muri uno mujyi wa Uvira. Urumva rero kubafata nuko babafashe, ariko urumva hari abagiye basigaramo, uko nabo bafashe basanganaga nyine intwaro z'ibanze, ibyuma bari bazibitse kandi bari mu gice stoke yari ihari. Yego, muri iki gisagara. yego, iyo stoke rero yari iteye ubwoba, ni cyo cyatumye ni nacyo kiri kubaha umusada, kuko urumva maginga impamvu wumva ngo urugamba rw'akazi ni ukubera kuba harimo abari muri ibyo bice n'ubundi by'umujyi wa Uvira. Noneho no mu bice nyine biri guturuka za Kigongo, nyine urumva ko bitoroshye. Yego, urumva rero mu buryo bwa tactikomandi niko bimeze. Urumva ko bitoroha, urumva ko bitaboroheye habe na gatoya.
dukomeje kugeza ubu kubirebana n'abafite wenda bo wagaragaza ko bafite imbaraga ni bande bwana Safari? Mazinga ya nakubwira yuko makumyabiri gusa nkaho yo iri gushaka kwiga buryo ki bakubita mu sirikare basa nkaho bazanye imbaraga zidasanzwe. Yego. Mazinga je gutangaje nakubwira yuko iri huriro rya Fardc rifite imbaraga zikomeye cyane ndetse n'izingabo z'u Burundi za FDNB. Yego. Kuko urumva nimba bari kugenda babapushinga, urumva nimba bavuye muri ibi bice, urumva nakuga ko habura ibirometero urumva hari ibitero nyine bituruka hejuru bigenda biza, noneho n'abarimo aho ngaho ari ubwo rusaku rw'imbunda bagenda bumva nyine mu gisagara cya Uvira, bakavuga ngo Uvira irimo intambara ikomeye, ariko nakuga ko intambara ikomeye iri hano za Kigongo na za Useni hafi na Uvira, ubwo ni nk'ibirometero ugereranije n'ibirometero nka 6. Yego. Kugira ngo ugere mu gisagara cya Uvira, ariko mu bigaragara urumva ko n'ubundi kugira Uvira biri buborohere cyane, ni isaha ku isaha wakumva bagezemo nihadahinduka uburyo bwa strategy n'ubundi, cyangwa ngo 23 yerure ikoresha ingufu zose nk'uko twagiye tuyibona isubiza inyuma iri huriro rya Fardc rifite imbaraga cyane, kubera yuko harimo abasirikare bafite ubwenge. Nakubwira yuko bahinduye iby'imirwanire, harimo abakomandazi baturutse Ikishasa, nakubwiye igihe baziye baraje bajya mu myitozo n'ubundi batozwa n'abasirikare b'Abarusiya n'abasirikare baturutse mu Bubiligi, urumva bafite imyitozo ihambaye, ntago boroshye kabisa. Ese bwana Safari, hari abari kwibaza bati ni igiki cyatumye imirwano irushaho gukomera mu gihe benshi bari biteze urugendo rw'ibiganiro ko ari rwo rugomba gushyirwa imbere? Ni nk'igiki cyatije umurindi kuba iyi mirwano kuri ubu iri kurwanwa muri ubu buryo, ndetse harimo n'imbaraga zirenze zigeze zikoreshwa mu bihe byabanje? Mbona yuko njyewe nkoresheje wenda ibyo mbona muri iki gisagara. Yego. Mbona icyariteye gikomeye cyane ari ukubera buriya buryo bafashe umujyi wa Uvira bagasa nk'abafunga ubuzima, bagasa nk'ubahagarara, nakuga yuko bafunze business za perezida w'u Burundi. Ariko bwana Safari, ureko ko numva amatungo umuntu aba aherereye mu misozi bisa nkaho itari minuza, ntabwo biba byoroshye. Yego, nta kibazo, abadukurikiye bihangane. Abari mu misozi aho ngaho umuntu areba uko byifashe yo bwa tacticoma n'iki. Ubwo rero nari ndimo nkubwira uko ikintu cyatumye habaho imbaraga zikomeye cyane. Yego. Ni ukubera uburakari bwaturutse kuri Neva. Yego. Neva nakubwira nyine kuntu byamugendekeye, aho Neva n'ubundi yari afite gahunda, afite business ikomeye muri uriya mujyi wa Uvira, byaramubabaje cyane. Iyihe business Safari? Nakubwira yuko ibigega by'amaesanse na za mazutu hafi ya byose biri mu mujyi wa Uvira ari ibya Neva. Kandi Burundi nta gitoro cyahabaga? Icyo ari kukubwira nyine we niho business yayikoreraga, babizanaga bakabisitoka hariya mu Uvira nyine, bakabyambutsa nyine babijyana i Bujumbura kubicuruza. Yego. Urumva rero nicyo kintu gikomeye cyane giteye ubwoba, nicyo kintu cyatumye habaho imirwano ikomeye kandi y'indengakamere. Urumva rero nta kundi byari mugende, kubera nyine ubwo burasa n'uburyo bwo kwiyumvira, kuko nyuma y'ifatwa rya Uvira amakuru yaje acaracara ati Neva yahuye na Kisekedi baraganira nyine, bumva nyine bakoresheje imbaraga zose zishoboka, ndetse bakora n'imbaraga z'imirengera kugira ngo barebe buryo ki basubiza inyuma iri 23 kabisa. Yego. Kugeza ubu bwana Safari, watubwira ko Fardc igeze ku ntera igana ite, wenda igana muri uyu mujyi yari yarakuwemo mu makuru ufite? Nakubwira yuko aho ibirometero 6 birirwa aho ngaho hafi aho ngaho.
abari mu gisagara bo baratuje akazi kakomeje kugeza ubu cyangwa naho ubuzima bwamaze guhagarara? oya nta gutuza kuko n'ubundi nakubwira yuko harimo n'ubundi bamwe baba baragiye basigara none barimo bateza akaduruva ariko mu bigaragara nta gikurumva uretse iki cy'ubwoba n'icyo ariko ntago bari bageramo neza ngo bambarane ni bya bindi by'ubwoba bw'abantu ndetse ku buryo n'umuntu waba uri mu gisagara yaba avuga ko hari intambara ikomeye kubera abasigaye mu gisagara n'ubundi babandi baba baragiye basigaramo uretse kurasa mu kirere nta mirwano iri mu mujyi wa Uvira igaragara. Nta baturage bari kuva mu byabo bahunga kugeza ubu? Kereka nko muri ibi bice birimo imirwano nyine abenshi bahungiye mu yindi misozi itandukanye itarimo imirwano barasa nk'abahunze nyine urabona haba hari amashyamba menshi urabona ko nk'ahantu njye mberereye ku mihanda yaho urabona mu moto ari mu kazi ari kugenda nta kibazo gihari rwose. Kugeza ubu kuba imirwano iri kurwanirwa ku butaka mu mazi ndetse no mu kirere turaza kwitega iki muri iyi minsi iri imbere bwana Safari ukurikije wenda ibyo ubona yaba imyiteguro ya AFC ndetse no ku ruhande rwa Fardc? Nakubwira ko ba 23 yamaze kubona imbaraga zose zishoboka zo guhashya inuza izi ndege n'amadrone kubihanura ubwirinzi bw'abantu bufite ahubwo igisigaye ni ukwemeza bakavuga ko bagiye kujya mu ntambara nyirizina kuko bari bafite mu rukino cy'urwikango kubera ngo gahunda z'iby'amasezerano urumva rero mu bigaragara nimba babona ko n'ubundi ihuriro rya Fardc ndetse n'aba babirigi bataboroheye bashobora guhindura gahunda bari bafite yo kwemera iyo mishyikirano nyine bagasa nk'abava mu bice bimwe na bimwe ahubwo bo bakagaruka bakazana imbaraga zihambaye turitega imirwano ikomeye ndetse itazaba yoroshye muri ibi bice byose bya Kivu. Bwana Safari tugenda tugana ku musozo muri ibi bikomeje kugenda biba ukuboko kwa Tanzania ni ukuhe? Tanzania yamaze kwijandikamo iragaragara y'inambaye na uniform yabo cyane rwose navuga ko ari abasirikare b'intoranwa harimo abasirikare na bwa FDNB abatanzania b'uruhu rwera biravugwa ko ari ababirigi ndetse n'abarusiya. Yego ababazo rero nta uretse abo bagenda basanga imbere baba baragiye basigara mu ngo nibo baba bari aho ngaho urumva mu gihe bari kumirwano bari kuri komba bo barifotoza bakabyina nyine kuko bo nta barasa nk'aho babahaye umuhezo. Yego uwo muhezo rero babahaye icyo baba bakora ku murongo w'imbere urumva bo baba bari mu giturage nyine binywera inzoga barya bo bifotoza nyine bavuga ngo twahafashe mu mirwano ubundi iri kuba yegezwa bo babe barimo birira amafoto. Yego bwana Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaha turabashimiye cyane mukomeze mubane natwe kuri dukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubashyikiriza ngaha Astra Vista.